Mwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningo kugwatogeni kiri nteto cietu ceru tha mugwanja narua iri tariki 10 mweri ni jwa 5 mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya. Tukiambiria nteto cietu Archbishop Daniel Kithia wa kanisa cia Akorino Meru ni amenerete yendekithia ria kwambirirwa kwa conservancy ntere iria kwithairwa kuri na urithi arena ndi ethiritwe akiuga conservancy je yomba kurema kwithirwe kithithikani ontu miunda iria mwingi ni ya antu kiumbe kagitene okau nethiritwe akiuria kinyandwangi cia ukaria mono abitha ba NPR kwithirwa bakire ba nikenda gukabanira na maitha nkuruki akiromba barabara cia nteriji kwithirwa chikiagirithwa. Nicholas Chabare ni agutwambiria. Nkomerete itara siasa ni itaria twati kuritirongwe kuni nkuromba wanasiasa wetu atwathurire thaiba tubange na tatukona maendeleo tinatakuria ya karasi ya 2027. Archbishop Daniel Kithia rotongorete Akorino County ya Meru akiuria siasa ibathirie siasa ndi bathinambe na kurutira antu ngugi na gwetete kinyamanto marama kwendekithio ni thirikari ya County ya Meru megie kuthondeka community conservancy ntere ira cia ndwanda nara gukuywa ng'ombe muno terino cia Igembe North tetekeria batore wananchi minda yetu ira twathimire na turi mana turi abia kuria na era pa bingi bari meta twene nyamiunda misietori etorete ko enenkero antoba enenkero aki conservancy kadi ga bati kubaga mpango yo tokaria te conservancy ngende tokaria nontu makasi anto patwere kuna mesie na bena nabo na kunto semu imo na imo sina maskuru kuna munda yanto ne kwa toro utemia kunenkanero nonto batona kuoeta Nkurukina uritie atongoria bonthe bathinambe na kuwatanira nikenda babanga kinyama NPR baraba nenkanirietwe entere ino nikenda bomba kuruta ngugi bwega muno akiugaga kinyamanto makoneni na kuthondeka barabara cia ndwanda-ini cibatiri kwithirwa kithondekwa nikenda ukaria bongereka itwai kinyai NPR abaingi muno lakini ngwataniro ya kubanga nabo neta bomba tukaria niyo urite gira atongoria betu kunda aromba batanire nikenda babangira NPR batu nabo orende kinyabo ngo bambete kworowa NPR betu bakwita muno nonto gutena mpangilio yo moya kumagira atongeria baratu nabo ziga yo bati kwa tugona kwena ibaye nete kinya ba Rwanda ngenda bitukaria lakini amabu ito bite kwana nonto randi ronene na nikambe oye moyire Rwanda rura ni bati gutha ikambe 10 kenda itethia ku Rwanda kenda itethia Rwanda rwetu na atongeria babatandete ne banga na kambi ye kwa nonto ziga iro bati utukaria barabara itarambura kinyangombe kaeta itemnya kuona uiko thiatwa no tubanjira otire kinyangari ka baraba kubaya nanga icietu cyo kuthiata itona okulukira inkuria atongeria betu batanire ora turombere mbere kenda barabara ucio na ikuruorwa na naitenji kuonjwa ne kenda ngombe minya kuthiata sieta na security ona kuoitira ne kenda karia ngombe kuma thingiria kirangondo Gebe Central Peter Class Chabare. Abangania ba kiama kia UDA ndene ya kaunti ya Meru ni baugite ni baguchwa kanya guchemania na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki nikenda kwaririria mantu jegie kiama giki nkuruki ni baugite ni barwirire kwithirwa bari ndene ya thirikari na thirikari ya Kenya Kwanza yethirwa igitonya na kwou no mwanka bakare kuna kinya kwithirwa bakimigwata mbaru amwe na Kenya Rais Ruto nikenda bethirwa bakigunika kinya nkuruki kagitene ukao ni baugite boba thingata Rigathi Gachagua ntere cia wa Munyoro. Ugwe bwana Mutumanto ithinkia His Excellency. Ugwe nui provete kwithirwa wi mutongeria uria kwenda kugwatania Meru. Atukwenda ukaribisha officially kiamene kia UDA the ruling party. Meru County batwe itukunga thirikari ya Dr. William Ruto Njara pena Professor Kithure Kindiki na itukuwa batu ituendelete tuwatilite kiama kia UDA Meru County na bira bitituma tubwithia mantu yara tuigwa antu bangi bakiaria na ugome no tuitwitie batu itwaririre kiama kia UDA ngarama itwitie batu igitara UDA tenda kuonwa ithirikari ra yari kuo bamwe betu barawatwa baraingirwa turaringirwa nyatia ngasi twi muchemanio ne yuna thiri piu tukinga wanikenda tutikaombe kwariria mantu ya kiama kia UDA kwa ruari batu atuyite wakikishira antu betu na thirikari yetu ya Kenya etongerete Dr. William Ruto ati kiama kia UDA Meru County we are intact. Nitukwenda kwa farm tuga going forward
miaka 2.5 ikuthira thirikari ya Kenya Kwanza na otuja coordinators tuli aja gukaria party president na deputy president ni kenda manifesto rayo on the banenkanire kria kariba Meru County after tukuringa kura 400,000 2022 kile kithurano gikinene kuria chionthe chiatu jia Meru nijo tukaritie tuona ngwe kuritika kile mwananchi wa kawaida dam sira president ya promise antu ba Meru barabara the stone project chionthe yajenda ni Meru County na netu itete Karen kwa deputy president ajumbe betu last week beta State House na promise bando ni ajete ukamilisha milandi yonthe ile ndani ya Meru ile ajanete akiringa siasa 2022 otuja pate tutekre siasa nitutikaniritie president ni ajukitie kanyaga sheria kana katiba ya miaka 5 na deputy president yo na ajumbe watu atari na MCAs na nande japate we are intact kuga tole kiamene na ukaria ogani ya pate na nikenda tumba kuona mukari wa Meru County agutetheka na issues ira kidogo kidogo netutikaniritie next week netukwenda kusiki appointment clear wa deputy president nikenda tuita tumwaririe na twaria issues cietu jia Meru muno ja ofisi na issues inge chionthe ire ireo tugwatanira na nikenda tumba gukaria pati yetu Bakethithia mambura za gukungwira kiumia kia arigitani nthigurune arigitani kuma sibitari mwanya ndani ya kaunti ya Meru ni bachumiritie na kuromba MCAs bambunge ya kaunti ya Meru gucokia milioni 2 iria bakuga ni ciaurire kagitene ukaone baugite bari na wetikio na thirikari yangabana mutumantu ethinkia bakiuga ni akuonania wiru bwawe abakwethirwa akethiria thina iria arigitani bethirite bagikurukira gwa kagita. Bakiaria ndagitari kana wenda nurses kuma chibitari mwanya cha kaunti ya Meru bachemanitia mwekere chibitari atima ukenda gukungwira kiumia kia ndagitari ri nurses week araba kiaria ndagitari baba kuromba tongore ba Meru kigena kiao kira kiagitiro bombe gucokerwa kio. This is your nurses. You are held in high esteem. We respect your work and we are so happy to engage in such forums. It's another great day as we gather here as nurses of Meru County to celebrate our day. We had an opportunity to engage our county assembly, and one of the concerns, as they said, walisema hii pesa ambayo ilitolewa haingeweza kutumika by 15th of June based tulikuwa tunaenda kwa huo mwaka mwingine. Kwa hivyo hii pesa ingebidi iwe reallocated isipotee. Lakini sasa tukauliza swali moja. Kama sasa tulifanya interviews na hii mambo yote tulifanya, how comes that hii pesa imerudi and we have a very long list of officers that have been promoted, interviewed. That's it. So kile jukumu tumefanya as a first instance, we have written a memorandum of complaint which has been served to the clerk of the county assembly. Na hii memorandum tunaomba ya kwamba MCs wetu mnapofanya kikao mtafadhali mrudishe pesa yetu. Ile milioni 200 ilipeanwa irudi. Ama uguzi mnasema namna gani? Irudi. Si 200 irudi. Irudi. Pesa iko mingi, pesa irudishwe ndiposa tuweze kupata haki yetu. And written a letter to our CEC tukimuomba ya kwamba hii pesa ambayo imepeanwa ama ile ilikuwa imetolewa iweze kurudishwa. Amwena bubonda gitari babibona nite kuganirwo kwa thirikari rere kuthaino araba kugangaba na mutumari na kanyaga kubathikiria na kogwiba kuona manto makathi na mbere bwega. Ile our governor ama yule mwito amechukua wauguzi na wama wafanyikazi. Sisi tunaona signals ya kwamba wauguzi watapata manufaa kubwa sana kupitia uongozi wa Excellency the Governor Reverend Mutumantu Aibingia. Sasa hakuna mambo sarakasi mingi. Sisi tunaitwa kwa mikutano, tunawasiliana, tunazungumza na tunaweza kupata suluhisho. Kwa hivyo the executive mahali wako tunajua kwamba they will read the heart of our governor. Kwa hiyo sababu our governor ako na roho safi. Vile anasema wauguzi wapate promotion, tuongeze wafanyikazi. Tunajua kwamba governor hiyo budget ikifika kazi yake anaweka kidole na tunapata pesa.
we are doing so many things, especially this time when we are being accepted, when we have a new government. So nakumbuka kuna yule amenda, yule tuko naye sahi anatudhamini na pia sisi tunamdhamini, and therefore there are so many things we are doing. Watu very few walipata promotions, and very soon the next group mnaenda kupata. Ikiathokira gigukinyitwe mujumbe wa Bore Mugambire Ndikirio rakiaria kathite ndagitari wirembegera bakuruta na wari tayari kubawata njara. The possibility of the first person who sees a kid is either the midwife or a nurse. When the life is coming to being, you are there. You people, you are doing a very incredible job in the health sector of this country. We need a very well health workers. We need health community. The more we have more healthy people, the more we have a future as a nation. Nurses, I've started with you. Thank you. Where necessary, where called upon. And now sasa mmenipatia kibarua kuwa patron. Mimi napendanga vitu kama hiyo tu. Magishugo mbunge kia Bore ngiripotera wero weekendi niyo kambitaga ki Mutegi. Gikundi kia biashara na atumiria Bankobu Prayer Team ni bathithite maromba nikenda kurombera taunije ya Nkobu nkurukine barombete a siasa batigane na siasa cia kagitene gaka kana siasa cia kureo ende bethre bakirumira uwiti na mbere kiri kiatho kiria gitiwi ni mubunge wa gicigo giki gia South Imenti niwe Dr. Shadrack Mwiti nethiritwe agikira wirane bwa gutigira Nkobu ekwithirwa igikura ki biashara. Leo tulikuwa tumekusanyika ili tuombee mji wetu, tuombee kaunti yetu, katusi yetu, na pia tuombee jamii zetu na makanisa yetu, na tumekuwa na vitu nyingi za kuombea. Tungetaka tuulize, na tunashukuru kwanza Mheshimiwa Daktari Shadrack Mwiti amekuwa pamoja nasi kwa maombi ya leo kuonyesha ya kwamba viongozi hata wanachukulia maombi maanani. Meru na Ngobo hii tumeona tofauti nyingi sana kutoka tuanze hii maombi. Kwa hii katuzi yetu ya Meru tunajua tumepata uongozi. Na tungetaka tuambie viongozi wetu wakati wa siasa bado hujafika. 2027 haijafika. Wakati huu ni wa kazi. Na tungetaka tuseme ya kwamba kwa sababu tumekuwa tukiona tumepata governor mpya juzi, wengine wameanza ku raise interest zao, tungetaka wajue ya kwamba wakati huu ni wa kazi, tusiingizwe kwa kipindi cha siasa, tungoje 2027 ambayo iko mbali. Na Mungu akitusaidia tutaendelea vizuri. Kuna mambo ilikuwa hapa wakati tulianza maombi, lakini through the prayers Mungu ameiwezesha na imesimama, biashara zimepanuka, kama security imekuwa sawa. Tulianza wakati kulikuwa na changamoto mingi katika tauni hii yetu, kulikuwa na changamoto ya moto, tulikuwa hata na majali, kulikuwa na wizi, na pia watu walikuwa wanakufa sana, na tukaona tujiunge pamoja tuwe tunaomba. Pia tunaombea nchi yetu. Tunaombea viongozi wetu kama leo tulikuwa na Mheshimiwa Shadrack Mwiti ambaye ni mbunge wa eneo hili. I'm looking forward to see how we can bring academic institutions in Kaguru and other areas. We have not forgotten what we talked. I remember that day you closed your businesses early, you prepared yourselves, and 3 people gathered at Kaguru. I went to Parliament with a dream and a vision to change South Imenti. Mine is to thank all of you. We pray for this country, security, so that our business can grow. Economy is changing. We are looking for improvement, and when it improves, our business will also grow. Continue praying for me. That's what I need very much. And I'm convinced I'm going to deliver as I said. And I told you, whoever is going to read, I'm going to work with them. So I'm working closely with the government of the day, William Ruto, and I'm sure most of the things that you have requested me to do, I'll do. I've not forgotten Marimba University. I'm still working on it, and the other institutions.
Etana mbere kuthingatira nteto cietu inchokierete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretire nteto nkuruki. Baba ngi bare bombera how when max issue nde uwateure uturia scholarship with a clean A na niende ngachuri nangambereria mwana kumaembe mwana kiraro na tonya online da apply now ndeta sukuru fulani itwa St. Louis University Missouri. Fees ya mwaka share 2.something million to almost 2.5 million. Sasa ni tatu. Niko basi radu mara mbele changiri mirongo ina re na itana ngombe milioni 3 kama milioni 3 aya rambe to yambesha euro nambe torene bam toeto achore ba Nairobi kwa ikangana tondere ngiri manele achoka Kenya IBM twari bambere kurura research lab yeu Africa Murungu aringa kiama yake ndetwa Harvard University ukagonga huko kwa Obama Bush Dice Kiraito Kiraito no tuyimero shukuru ya Harvard umete mtoranesi yetu no kilokera mantama inge mno lakini ukirika na bi Murungu wako wetu to uchuna nyama nda watire secondary ndio ndio moja kwa hata MIT yomino ndo bwedo mana njome chi ande dunia mzima mathematics olympiad umekutana hapo bakuma Korea physics olympiads bakuma Finland the best students ba California ngaba Hawaii nga Japan nako mudhuri antunene ara hata tore sikunda go make ndara umeonere tware nasari ya Matarabusi wende takubuze PhD in computer science specialization na ruo with artificial intelligence ndoko myake mero turete ata kekare o ata bete o mebotura Weru Entertainment Crew School Tours tugwatanite na Mafuko Industry, Gem Memorial Hospital Meru na Abraham Kanata nitucokerete na murumo munene muno. Jumamosi ije tariki 10 tukariunga MCK a Method Day and Boarding Primary and Junior School kwaranire na aritwa kubatara na kubakirira gikoni muturire. I wake up in the morning. Wenda njuru cha weru ikinya skuru yenu na kuboretera mwago jajuju. Araniria na tukurukira email yetu nio weruschooltours@gmail.com. Weru TV rumuri ro Ameru. I never be so sad, worried in my life. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. When in mnoma sana. Ngo kugwata ogeni oringi kirinteto cietu ceru thamu gwanja arimi ba iria kuma katheri rungu rwa katheri dairy ni bo bajukitie kanya gatwiri kiri urimi bubo aja kaunti-ini ya Meru bo obombikite ori bonete kuona rita ngiri mirongo iri o ntuko bakere kiri muchemanio jwa o mwaka ntuko ya igoro arimi baba ni boretie thirikari nene amwe na kinya ya kaunti kubagithiria barabara bakiuga ni kimwe kia gintu kimwe kiria gikwithirwa gikibathangikia Ndĩrĩerie katheri nĩ aigire ndene Meru kwithura giteria rĩringi rĩegukĩkithine ke Meru ndĩrĩ untu bubumbikite araka miaka 5 bombite kuongera nkuru kia rita 15,000 Cheria. Na tugategera ranking katheri thai nio number 2 in production ki county yonde twatega nyuma miaka 5 ethiri katheri ndiri ya producer slightly less than 5
1,000 liters a day. Now, within that period, itobeta gwitia to almost above 20,000 liters a day. Especially urimi ba ng'ombe mono ba arimiro ne kuru. Te akuru mono ne ongo geira tuita cia kurima na ibombo tutethia mono. Kinya kuthomithia nande wetare ukaruma mbeca waikia school fees na thina ikathira. Manto jara jare ombere nande jathirire. Eza ndo achia mbeca mateta mbi no ndomba kwa encourage youths inya batonye kingo geje urimi nyonto pena energy ya kuita ngogeu na mbeca ile ibatige kugea ke white collar jobs na mbugera ja ndejirire ndethere bana kilo ngiri 13 ikome ithatu thaibe over 20,000 na kwa wingo na bane good partners ba brand jwa kwa idea jwa kuwa twethe sentiment kithunguri ya Meru amgori bwa muno atongeria na keep up na tukae drop support bakire thirikari kaunti na thirikari nene batigire miture bakureterwa ni mituiria inarigwe kungana Meru ikaris let me say a dumping sites anybody kwenda kwandi irio biawe bigetha bi ereta Meru yes tukuraira antu muno lakini tutumba ku manage the quality tomba kuria thirikari ya county na ya national government ya tutethia na RAP facilities ketha ni irio biaretwa tumenya quality evyo nimbi no ndo kuniara wandikairwa ingredients but in actual sense tissue na alimbaba nandi bakiwa thinera nene ni manthujike barabara igutumenyeria rero ithari kithuka area is very perishable na riria kwina barabara ithukinya kuura muno area irithuka no ndurite kumba gucorrectwa during the actual time tukathithirua barabara tomba gu increase production yetu sana bau mwathanya ere kiti na gitio ke kuthabari nene thaici iba igwe kiriro ke arimi ria ria kathukira nyomba jonto ko merite mwe ne tumera mbeci ingi mureme na rito 20 kathukira kwawe ko igutangirie mwe ntuko ko wina mweri etangiri 30 kwa atugatire egitire jitare kuthia manto ja mega araba ugite nandi kuringana wingi bweria niba kwenda kulengi no ntura beneo iromba gwika kiria ritangiri 10 na ndiba kinyite ritangiri 20 kira to kuona da iti igio twinya iria twinaro 20 ugukuwa 20 tutena nara tubati gwikira iria riu capacity ira twina ya cooling system ni iri nthi muno currently twina 10,000 liter tank na no kuigwa twi 20 and above so twenda tuonete utethio tugatethio na tanki ya beti bigger capacity kenda tumba ku conserve memwera iria ritikathuka na mpwe uria nyonto itukuthukia iria muno Anesikia maita mkulima omwari mbenku maberia enyokomeria mata kitekio mungenene sentimenti awito tongire borobo kuka kitaka bubiro tegera manto jege barabara ona kinya kuthukania kuongera ndiri kula ingi honestly teto pario manto beturi thirikari ni ejana ja Ministry of Agriculture ni ejana kuras moromeri kabiga watu idara twena kana biano roja ngende gwe barabara ichikwanuro murume itutariro no kamwe gokioma no twithothe nai gwachangura ko methori murume kethira boina 20,000 liters pandi ithirikari ri kwetenda support no tienda support this project yeji kwa mwende na next team biyo kwa 25 na 30,000 honestly let's go our leaders to wonder they need to come back home bamenyi mbio tukulita bagejo twira intu biano barabara ni ranuro isawa sawa enda matangi inajarejo antobe tutune bebi bieto ntutire ka ushuru jabangi na otwato korwa nawe atukuwa bia bieto itune enkero na kagita kagarandi akiba mutongi ja kwika mbeu agwa moroto jwa wende ne sentimenti ni gutigira mbewe ng'ombe ikweja no theri ni kendari bomba kugunika nduga dire mbewe ici mbije nara ciumaga mahinda thoma guntuko ciumaga nduga murungu atutethia twitite utukita na tukiongereria murungu antethera ntukura tukagia gitekio utongeria tukaethia mbewe free sentiment batire kuna mbewe cia free so ntwethi tukwenda utethia murimi no mwanga tumunya kabarabara ko kinyanga kuona mwari njega ire ikomba gwiteria uthuri muriuki weru weekend mutirije wa kangangi
Musiasa umwe wa kuma Nterechi atigania East Gabriel Chokirane arombete kung'ananwa kwa ite na kinya onenkaniri bwangu gikiri gicigo giki Chokira ariuga kwina sub-county ijire na ngugi ni ibati kuganwa bwega. Rawatianisti ena disretiana tubwirawa na bogero twandika askari baya twandika askari 20 tiani senturo na 20 ko tiani wesi butera wabuo tubwirawa thaire mutongoria twenu na ariere miaka 5 itwara district yele tebuo na thaya kuria ngeana ithatu tutona district yele ende itwandika ero alimu tu itwandika ero askari reka no chi alimu tutikwaria askari twandika ero 2020 tebuo o mwaka miaka ethire thatu bati kwitha twina askari bana the system ndenda buike metho ndene tiania east bomboni askari sisi babandiki miaka eu eno to na ko na to dina nara ko nambi ende isentru toni askari babandiki sisi bana ariku katuinya ne ko mirandikirwe tuarandikirwe ko minana ko minara boni thate kweyo kan kwenda twari o meru are boni askari babandiki askari batwera itwandika wa district 10 na district ngembi ka 20 na yenge 20 no tubutwera wa bomboni bonturene sienu eno tutubati obona tukamya mwana ngania na andikirwe kethe akiuso kethe ithate itubati kwitha twene 10 kiuso ariku na mikindori 10 na thanga thambi 10 ende butoni 10 ya kiucho kwire kwina tuweta ketha ni constituency ingi tugetha ino askari beta anariku tugetha batu nawe tutwathuranire ura twathurire mwena nekanire ngui twanya tutwalimu tono tweta nariku twanya tu askari tono tweta nara batu karetera miringi sio libu kwenda turiau ende buruburu ni bonkorboromba antu betu deboromba buruto bwethie change. Au ni twakinyira muthejo anteto chetu cheru thamu gwanja itana mbere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV ngakwendera ntuku njega mbeta Maureen Kinya.